Hello, ta chapa farming ngai zo se na bon chawin jingka pha sun pha chule zan pha khan bol ve masa penin hiji channel a hi lo la hiji page subscribe in bol ho zo se na bon cha chung zu win ki pa thu khin se ye aphat to ke to a question kamu masat pen chu hi le chi hi ke zong farm ka bol lai ta hi e tua hi September a nga tua lungwa ding sumuwa ding musi ipi ka tu le phapen dem nehin share o tha jong halut loading sumjong mobile ding hi a hi athlang pia tu phat kiti August September hi musi tu ho adinga phat hoi ta khat jong phat khat hi e bol thei tampi omin thani thlathum thlali thlanga thlagu agang loi ai lo le sot loi itia chu muchi thil tampi omin ahin la tunia hi chilaya imudung zuiwa August September chule October a bol thei ho chule kang thei dom pena lungwa adi ho chu muchi phabib ga veu hite cabbage copy cauliflower copy pa potato alu ladies finger brandy ai lo le menal itivin mustard ankam tomato khamen itivin pi hawai truck itivin coriander patihom itive icho tailo dang ga min pha the ho chu carrot radish turnip ti ho ai lo le spinach ki ti ho jong bol the a hi a thlang pi a cabbage ko pi pa alu teng le tomato teng le hawai truck ki ti ho hi thlathum tabang ho thlani zo ai lo thlathum tali ki ti ho alu nin teng le ladies finger brandy ankam coriander pati khom ki ti ho wang hi lakha zo lang teng yong le ne pa the ong hi ji tai ne phat a hi ding hi eiman a phat che chu a ke sei thei pon a leisit a phat dan ho le anisa adap asat hon jong mun apon a hi a lungwa ading ho chu la sei ta win to ai muchi ipi ki tu le papen dem apa pending itile abon cha chu phaso ke yin eiman ikila atheina pen chuting le knowledge hetna abol theina ine na pen chu ibol jong le apa pen kinin chuting jong le agam le le sit in akitu pi pen ipi mu chi ham ti yong chu hetna pha a hin jong chu pha ki da hi aban ki na question chu ga simbe lew hen nei hin share obana chu tha jong halut loading na tha halut loading itile aleisit na low ball na mun chu I tabang ham keman ke zo pon hi zong le aleisit in apu ding a hi katino me chiwang chu jiteng zong le mu chi jong chu abai lama ball di loi yong om eiman ke sim thei ai lo le asaw lama ball di jong ke sim the hi in la mu chi wang chu aleisit hoi ta izen phot phona le alam pp au me muchi ken khat te kanan copy cauliflower copy pa ai lo le tomato kiti hoi seedlings ake sowa jong ake kisima abana ake sowa ipu jong le phat alu nin chuteng jong le langkhat kit nama a ithe jong le hingmo ki lo hi chuti bangma chu mustard ankam ho coriander ho jong hi abai lama seidin leisit tu bu na ai lo le khoi bu na ithe jong le ai the ki ne achai na adin tha jong halu loading chai tawen sumjong mu bai ding sumle pai ho iti teng le market vet ngai ye na market na chu I tabang muchi chi am ai lo le I tabang muchi ha am chi ho chu hi e muchi sumu ding wang chu a market rate nin ai lo le market flow in apu di tai market na muchi achi ding pen hi eiman jong hoi ten a ki sei thei pon hi jong le eiman ina to dung zuiwa ai lo le iti a dukan to ho ai lo le mezo ho ko ma hu idea ni kila jing the hi I tabang pha na chu muchi I tabang chi am ai lo le I tabang pha na I tabang hi chi da am ti ho hi ato ho bazar to ho ko ma ge chun the hi tai ipi hile hiji topic a chu hichen chu nga hetin I het kham wa I ki share to pi wa hin isei hilo isei wal ding a hi ipi hile
sisi topic thua angai ho zo si achaina chunga ngai ho zo si da bon cha chung si win ki pa thu kahin si ye hi chan chu hi tan te ka ke pa e